wadama eba na nsɛmpatie amamu nsɛm DL kaseɛ bɔdeɛ hinta nyinaa aha ne yɛpa ho ntama DLFM 106.9 kaseɛ bɔ no nie ɛha ne yɛ nyinaa yɛtie DL News. Yamamo akwapa efitumika ne share yen ewo Facebook and FNC YouTube me wo faase champion tailor diamond ne kasebwe ehun foni any videos enam so am ubenya bi ahwem yen sha kasebo na se FNF my Ghana ye finfin mantem me kire central region na nka betodwa kire mi se owura bi ono okwakwa hye abofra kuma SSA no eti ne nantem srade edi hwia ye kama pam Eposifo beche no ekoto eposifo akate ewo Agyei krom eno no wo commander edina egwafo ebrem mensenem ewo finfin mantem no wura ye ne ono wankasa de ahoma ede ato no mene ahia ne ho akomfo sabe mpenite sabe enimguase ne owuo pa de ne franyim wuro nti no ontumi nyina enimguase abana no ne din ade Emmanuel Kwadwo wanya mfinhia ne pode aduasan wo 38 years oye kapentani na eposifo kwache no ana ne kwese de twam na ye kotonuma bosome bi ne tosutu e wo mfempem yenu na de nsema na bo anhomlache no num pepepe o mu kire mi sei abofra ketwa afi ne wanya mfinhie du baako okwasese ne kotini nantem srade abunso bakete be yedugu ne mu a asemu yi esi ye jesa ya wreho pa ono wankasa ne step daughter obo ne nete ne ba jesnyon na wu ni nti ohwe abofra ndi was na abofra kete na wona ntu na otusi susa no ene ye mitumi nya okwa wenyame na mewo oka abofra itu honom aheden ahemre Emmanuel Kwadwo 38 years ebu nsu ogu abofra yi mu sei ama meka sei wayamma ewe fiase na police officer ekodoa na ya wo ye Agyei Kwadwo police station neno ena nkra betodwo kirem sei owura yi ono wankasa hu sei sɛ de ya omo bedoa ne sa no wadifo sɛ wankasa ye mba watimanya kukudro ade da kompa so etini nantem trade asra bofa afi ne wanya mfinhye ne du baako 11 years pe ne santi ohwe sɛ de ye no na obo no homoden ena blanket ese honom kama na oyi ahomaten awa na ode sen edua so ewo custody honom na ode sen ne mene course no gya na ho be sen so se nwedwe ni komu ena atoyin posifo koya ekire din wo fa se na sabi wo sen honom a wa yeten asa ahoma ena ne nan wo ne say so wa yanyankopon dia na posifo kirem say o ma hwehwe mu aka ma hu ne say ni pen enye obia ne kuno no wakata na de ahoma ede san ne mene ena waje ne nkwa ede efe ne nsem na carpenter mu tusu say ayen sodo ene wofi ewa limina ewa central region ene wona wankasa wahye ne ho akonfo na crime scene management akwaboa akopagya na mu de akopie mu Cape Coast teaching hospital ameka say a doctor for kiremi say say ameka say de Emmanuel Kwadwo 38 years wa twede ampo yankopon dia enti mu no police for da kwakwahye mu kurabia won papa no ahwede kode enam to a enti carpenter ne dente Emmanuel Kwadwo ofi mu ti ho nsem ene de asomo enumenti sika wasesi abofra 38 11 years ofere say won de batumti ono waku no ho na say no ano ewo ni ye nanka ona opede ekofi picture no fato so na yenka ho asem kakra obehu say wayetea san honom enye fine say obeku ho o ma no mra kratia no san ho no won say wo mayi ni top no enti ne boxer short no pe ne hye no nti yesra de ye kan obehu ni ya age uba Facebook no so ansa wa humfoni a yeka ho asemi to a live on Facebook as well as YouTube at DLFM 106.9 into olu ni din ede Emmanuel Kwadwo oya kapentani ena mekese elimina ayen sudo ena wofi ena wakwase ese ono wankasa na yire ba a wanya mfinhie du baako ena posifu abeche na ono wade ahoma asa ne mene ena waje ne kra ede afri ne nsem obi hye ne ho akomfo na oyi oya lucky se wei enka wanwu anka be panish ne pa o man mre etisa nti wawu na ye sa enne tra memu anye enka yensi oku no ho nanka ye punish no nanka yensa na ho ma afofo unhuni sa owu ni ye o wen pa bonfo ne tra memu o mebo aye ba waja ayire ne manso wachi o enya meya bi nso na kososo ba ku kofi asem ne mo ya o oja we pa ne besi say wan kasa wo yire baba wo yire baba afi ne wanya 30 abofra na nya 11 years pe na watumi ahye no ene nada
just a defilement defilement etiab o man Ghana mra what say no I mean 11 years dear Kofi ni free so ni senkwa nufu yi we eto yi we oh see akola no e kama o so hwe ne to ne se de wa sha ase na obeya obenyina nyanyi it won train kora say yakwa na nyom no catch them young and they shall be yours forever and we try ne kwaso nti no e kire din ye nto akase bo no so Yantoa Kasiabone so na Ghana man penny John Dramani Mahama Efra a year before candy phone na so anomo moye ankran jumane so mbeka bom sane be ya hawe no ewa ya wisabia hodo no betimi asi ane kwan na obokoko sempa pemu eba de be ha adwinye pawa pe kobasa na pomude ho sam so entimi enkoso ye ewa bibimamu na okasa ewa Africa Forward Summit no koso ewa Nairobi anoman penny John Dramani Mahama echema so mudi na eka bom se bibimaya ebetimi abo mu ye papa esan so metimi disika e de ahya yare sabia ahodo nim sanso na ba inu ahodo no so betimi aye na etimi abo na pomuden ho sem so etimi akosiye ewa bibimamu no sanso ekasa ye echemu se bibimaya ahodo na akra nduro e de free amanone e de ba e ha adwen esan sasa niam bisa ekoso na wo disika na wo kra nduro e de ba man Ghana mu a wasanke etimi ye bi e wo man mu na se bibiman bi emu no na komu ye omundo na komu obua na ya sabia no mu to ne ma shem en de se equipment ahodo mu hia omode be sayare na nka omuni na aka bom na komato na etimi abo esan se wo diska ekokra nduro fra manone na chese wanka so man ne krampo no unji hundi sane ma bi wo hono ma ubetimi ayenti wo sre sa kandifo ni na emmom homoden so betimi akabom nam diska ade ahya yare sabia hodo nim na timi aboa esan se no na beboa ma ye Ghana ye sikasem na so man ahodo no so sikasem etimi akoso esan se how kase ana da bibiman so ene wokopa man ni bi wo no meka omode ni titiru ni Ghana hanom eka ye de no enya asem ketoa entisi ye bomode aka ye hu bom na sika kakra ye so ye won ye de hya yare sabia nim a ebetimi aboa no man pani kasa no or then some say Edituja. That ambition alone does not guarantee execution. The tests in Enquiries is whatever you do, does it build sovereign capacity or it deepens dependence? That is what we must all ask. To not be fragmented in the work that we're going to do. All of us need to pull together to be able to achieve the outcomes that we want. Enough of the talking, let's move into action. How do we create the vehicle so that one, Africa can come together and come out with a compact that allows us to be able to improve health outcomes for our parents. It is not about isolationism. It is about how we can work better with our partners in order to achieve the outcomes that will be beneficial for our people. Eni ya uti Ghana man penny John Dramani Mahama. Ya nto akasebo no so na ye nyina wosoafo no ene o my Ghana ohwe yakwan ana afi yankwan tempon ensensem so mechire Minister for Roads and Highways oniminyamfo governs Kwame Abuja edensem atudwa echiremu am yanka nkyere omanga de hye say winiba runabout project kese ne contract agusu a woye ne kama no sei yemfa to Ghana fo anim ahyase na omode nhyehyede dugu akwan mu no na nya ade a na sa adwumade yi eka big push dwumaje ne ho nti no wonom amfa interchange amfa nka ho sei yemfa to Ghana fo anim say Ghana man pani adwene wa hunu se ne wa wo fa wini ba kwantempo no so kwata grade man kasim Cape Coast ne ade no wo be hu ne yes se gudu ho no ma contractor no wa pai kwan mu se wa ena wa dibidi afa form kama ena bi nam so raje sa ya fe pam o kirema ne Ghana man peni John Dramani Mahama ene yemfa ntuma nim se wini ba runabout ho no mo no se o de ho no e de aka big push dwumade ne ho de beboa na Ghana kwan wo de wasese no yini ba eye janche ho no so ene kama pa na boa se be yam traffic ahodo esie no eto betimi atwam oniminyamfo kiremi se aka na hyehyɛ we no na nya de aban de kan ofise dwumadie no abanda da na ye MPP amanyeko etwa mu no na dankwa kufu ado apen so na mo de kwan no ma contract nanso Ghana man pani ba yi no wadwene ho ahune se wonom de interchange kan beboa pa makwa eye traffic ahodo esie potem ho no mo no eto etimi atwam oniminyamfo de se de tudwa mra okopie mu ewo potem ho no ma na odi akwaneaba na wa ye me kwasibo ne beka ne inspection na wo no modern ahwehwe kwan no contract dwumadi a wodie no bibia akwa kama anase nkon kan no de nsemi tu dwam na okirema sesei yemfa nto Ghana fo anim se efiri Winiba junction ekopim mankasim ho no nso contract de gusu a wo ye dwumade kama pa Ghana man panin che se
Ekabia ni honom, ekabia da honom na banya tua kama sese no. Contract no gusu a opo adwumaden. Ochiremu adehye amofa Nhyiraba Kwadwo so ekwa mankasim. Ene Cape Coast wini ba kopiem takwa ne potem no. Yamfa ntumanim contract no gusu opo adwumaden. Ghana mampeni ne kada na nche bia kwa no bewie. Makwa ne bedi nsensem so edi abama Ghana kwan hodo wasese no. Omampeni ne kama actually, the Winneba runabout, now Winneba interchange, was not part of what we inherited. It was supposed to be a runabout. But look at the size of this scope and say that when vehicles are traveling on this, we now need to push them into a runabout, slow down, and do the redistribution. The president directed that we should separate the grid. That is why we wanted to do an interchange. But the engineers thought it is easier to do an underpass rather than going up. That is why you see this, because the terrain lends itself to that. And they've done a good job. They've done 60% of the work in about a quarter of the period. That is very, impressive in terms of speed. So we want to thank the GHA, the consultant, and everybody. From Winneba Junction to Mankisim is very important as well. The bypass, Winneba runabout, now Winneba interchange, was not part of what we inherited. It was supposed to be a runabout. But look at the size of this scope and say that when vehicles are traveling on this, we now need to push them into a runabout, slow down, and do the redistribution. The president directed that we should separate the grid. That is why we wanted to do an interchange. But the engineers thought it is easier to do an underpass rather than going up. That is why you see this, because the terrain lends itself to that. And they've done a good job. They've done 60% of the work in about a quarter of the period. That is very, impressive in terms of speed. So we want to thank the GHA, the consultant, and everybody. From Winneba Junction to Mankisim is very important as well. The bypass, as you will see, is very important because initially the road was directed into the Mankisim. And you know, at that runabout, it's a cultural heritage. And we couldn't take this size of work into the runabout and still maintain those historic sites. So the idea was brought to do a bypass and still maintain the road into the runabout, improving it, but without tampering with the historical features. So I think this is one of the legs. So that one is also a new big push project. So from this runabout to Mankisim is a new big push. Any awoti ye ayo swafo no hwe my Ghana yakwan ene yakwantempo ensem so odiminyamfo governs kwame Abuja. Yentua Kasiabone Sonia Deswa Ejna Yakwan so ensensema na Minister for Roads and Highways Kwame Governs Abuja Akasa Musa ya timeline abino edibetuja efa Accra Kumasi Expressway no no ade omode hihyepa egu akwemo mo hwe anim se project no ebetimi aboa na omani sumpuntuo etimi akoso no de nsemi ebetoja ewa bra president edema Ghana Institute of Architect Tony Asare ebe kasaye musa samre na omode ato honom no enya ade ebeye adwuma se contractors no ebetimi ayesa Accra Kumasi Expressway no ana mu se ade aban no ana de hyehyɛpa egu akwam nto ne di okase bo twetwe nkomo ewa abra okọ inspection to ewo atoye mansemu enewukuo kotonima wosomen ne de toso dumiensa ewo mfimpimienu ne aduonu nsia yimun ana mu ade aban no asemhia enu ntiti no ana omode nhyehyɛ egu akwam nti se aban ebo ne homode se project ahodo betimi akoso na so ti baabi na obisebisa nsem na akeka nsem mu nsem aban no ade ababetu dwa na nya ade a obetimi edison project ahodo amuye ni na aban no asem ye omohwe se omani mpuntu so no ebetimi akoso nti aban edi policy bi se edi betu dwa ya omomode ano ommo a aban no sane ebeya na ni swade hu so no ebetimi abem na saa project we kro mo de betu dwa na chese nya ade ankrofo egidi se ebetimi abaso kopem se omo sha asese omo yenti afi adenti na ban ede timeline betu dwa na ebi motu ho no mo bi se bisansam keka nsem se saa timeline ne de nya ade contractors no ebetimi aye adwuma no na contractors ne kro ma mo musika omo chemu se omo momode ase ometimi aye adwuma no mno omo de ama wom no sane ese na ebeboa na omani mpuntuo etimi akoso
so. Don't forget, even at the time of independence, some people said it was not necessary for Ghana to have independence. When Accra, the Akosombo Dam was about to be built, people said, how many people were in Ghana? We don't need it. Accra Tema motorway. So it is always difficult to imagine how to do things that people can't comprehend until it's done. Some people will not believe that it will be done. Not too long ago, you heard people say that Accra Kumasi Expressway, the design alone will take 18 months before we start clearing. As you can see, we've cleared more than 20 kilometers already, and we are combining crash programming, the clearing, the studies and the design and everything, so that we are finished on time. In politics, everything is a choice. You can choose to spend public funds on doing other things. You can choose to do things that matter to people. So yes, it's not going to be easy, and it hasn't been easy since President Mahama took office. But things that we committed ourselves to in the name of the people, we are funding them. Who would have thought that without borrowing, without anything, we have paid 12 billion, we are still paying contractors under the big push. Today, how many people believe that the big push is not realistic when they can see this happening every day? So it is not unusual for people to, and I wish that especially professional bodies, before they speak, I wish they come to the ministry to get exactly what we are trying to do, especially professional bodies related to the built environment, the engineers. In any case, the largest collection of active civil engineers in the country are with the Ministry of Road and Highways. Where else can you find the largest number of active civil engineers or quantity surveyors? It's only the ministry and then the agencies. So if these are the decision makers at the ministry, you can't sit outside and think that you know better than them, because they are also actively involved. In any case, many of the people, including people leading the professional bodies, were not too long ago staff under the ministry or the agency. So I think Ghanaians should just rally around. DLFM 106.9. Any ya uti ye a Minister for Roads and Highways a Kwame Gavins Abuja. Yanto akasiabo no so na yemfa yanimfa nkyere mu ewo efuma gudie etuo ho esensem na kane omai Ghana temuafo penin mekyere former Chief Justice onokran so obadwumaden ewo Institute of Economic Affairs IEA etwenity asane kanom ye mame so fire ekufu ede adesere ede ato omai Ghana mpenifo anim se ne chiwane obesere omam mpenifo ne akanifo wo hwe omai Ghana yatimu ya ye onipa hodo omai kwadare pa wonimdia wonum betimi ayemfididwuma etufu magudie wo manyim enti adenti ena omai Ghana yatumi atabiri takwa be ya tufu magudie ede ma abrofo ne wo mutufu magudie di sikai ekọ momamu ene ye Ghana mfaso enyafiri mu kete mampode yete emam ma oduma nkoma boade borbore wa hira oman edi sika akọ de adura oman mu de amayen bibia konkan kama de mayen ne yatumi atena Ghana hanom ye wade hye mu akọje ndete ye kama na se modi fu magudi na mabrofo tukode kwaye omuman ye dia agudie no o kirema edonso pam ye ma me kirem se nansa betodwa se go face takwa wa mu kirem anyankopon ya atoma emfimpim no ne aduonu nsompe no mo nkrata asem ne contractor adwumako ni omai Ghana ban wo no na tontentan abawie ya ne sa ni santi wonom pesa ban ema wonom finhia pode aduonu 20 years extension of contract on farmer wonom no mo nsantu magudie ni se kutu sepe bam no munya sika enkoya mo mayim na no ne ya maame ahuri gine sie ene simpie so no wakase ne wo kire mi se ede adea den na ekoso o mayim yin ede ne yahuri efiri se omai Ghana wa nipa twetwekura o maben engineers ene wo kwatakwa go face ho no mumpa enipa mo ya adwuma no ohamji chembe ya duokronum Ghana fo nkuto emfidi abrofudi ya adwuma Ghana fo mpenifo bi dia enti adenti ne ye woni nipa hodo asabe makosko agwaje ndete pa wo mo wonim de ne nyansa mbetumi atufu magudi e wo manyim na sika no atena Ghana ha na de aba o manyi ho bra na Ghana fo bi so anya adwuma ye ne atena ye honom na yeti ye mam ne ma abrofo yi ebedi ye so omatwe hwenu mu agye enti adenti na besa de fu magudi ama wo no mutu wi ye de ye nya ne ketua bi chese ye fa anya hwem enti o kirema ne manim yada obesra wo manya kendifo enkaba ya Sanfish ya pode adienu 20 years contract extension takwa go face for ne peno aban for ne sanche ne motum no nya alata moen emanya nye na nka yesi aduasem yenu fensi so nka nkira wo say ye ne aga na fo nso sabe ye wonyansa efuma gudi atue ye woni mpa omunum nyansa akwadare pene wukọ wiase ya mansan hodo na Ghana fo bo mode atu fuma gudi bi honom ne senti adwumane ne betima ya de ye ma me kirem ne wukọ University of Mines and Technology UMAT e watakwa
Chese suku ya tete mebu ni pii ene. Chese omu kite certificate omotu ma ye adwuma tu fu magudi obabi a. Enti adenti no men yan yankase yemfa adwuma na men yankase adehye. Na wode muntu na Ghana fo feeling fam. Yade mablo chire mi se sa na mo na yetu no emwo men ene na da chekura yemfa ma Ghana fo ne yankasa yentu efu magudi. We must ensure that for every pit dug beneath the earth, a commensurate infrastructural legacy should rise in its place. The wealth drawn from the depth must be translated into schools, hospitals, and opportunities that lift our communities upwards. This is not merely a policy, it is a fundamental principle. These resources are national blessings to be managed for the benefit of all, not private windfalls for a few, and not windfalls for non-Ghanaians. Ghana today possesses a highly experienced pool of mining professionals with technical expertise and operational competence required to manage the Tarkwa mine successfully should government decline Goldfield's proposed lease extension, and to manage not only the Tarkwa mine, every mine in this country. Over the past 6 decades, the University of Mines and Technology has trained internationally recognized mining engineers, technicians, geologists, and managers who continue to distinguish themselves across the global mining industry. Significantly, many large-scale mining operations in Ghana are indeed already managed by indigenous firms such as Engineers and Planners, Heath Goldfields Limited, and Rockshore International Limited, on behalf of the foreign mining concessionaires. Indeed, major operational activities at Goldfields Tarkwa mine itself are presently executed by Ghanaian mining service providers, and they're not just selling minor inputs, they're actually doing the real mining. The equipment belongs to them and not to Goldfields. The employees the workers are employed by them and not by Goldfields. Any awoti ye ayakane Omai Ghana yetemu ofo penny the former chief justice ene oye fellow edema Institute of Economic Affairs ye twende yakane se IEA ye mame Sofia Ekufu ena wote nini Yantua Kasiabone so na oswafo na hwadisua ho nsem so ewo man Ghana mu aye Haruna Idrisu abekasa chemu sa yade omampani John Dramani Mahama ebo ne ho modern se Ghana sikasem ebetimi akoye na emome yade a eye MPP amanyokuo no eye eka eye Bank of Ghana fo abono eno ho asem anacheseka na moka na emom kwan ya befa so Ghana sikasem bekoso ye ni de asenya omasem hia no the semi editujwa ewa bra omo commission pet scan eye facility ewa Swedish Ghana Medical Center eno ewa nkrampipu mantem hanom ene wukuo eye kotonima abosom ni de tosu dumiensa ewa mfimpi mienu ene aduonu nsia mu anochiema yade omampani John Dramani Mahama ono krampo nani eda Bank of Ghana for ye 15.6 billion Ghana cedis eka omabon echem se ebeha oman Ghana esikasem ye baba pa ehu behia sem pipi amanyoko ni betimi aka ho asem sanse eyo oman ni sika na emom omfo mani so ento so mampani John Dramani Mahama ba ye no wabebo ne homodin ye Ghana sikasem a obeye ni ye eye sidi na hoodin etimi be mu dollars yo betete so ni aden nini na enya de pipi amanyoko no eka na emom Bank of Ghana for ka omabono eno ho asem anomo ka mu pese omo nkyere sa so mampani ba ye no Ghana sikasem de enya ade awama no ekonenim na ohwa eyade abanga Ghana fo be ye mfie nan ni de bia eka no mobo eno de ogitum se ha adwene emom eye dom kuma ne so ehu so mampani John Dramani Mahama ebo ne homodin. There is ongoing debate now about the Bank of Ghana and losses of Bank of Ghana. The political opposition is at their best to find space to be critical of John Dramani Mahama. John Dramani Mahama, your special guest of honor, made a pledge to you that he would stabilize the Ghanaian economy. In all the debate that has gone on, including losses to the Bank of Ghana, I have not seen any of them argue
that John Dramani Mahama has not stabilized the economy of Ghana. At least this inflation has been achieved from 54% to 23% through 2023-2024 to 5.4% 2025 to 3% John Dramani Mahama. There is stability in the economy, and therefore the loss of the Bank of Ghana as 15.6 million is the aspiration of John Dramani Mahama that he will see through a Bank of Ghana that achieves stability without losses. But at least momentarily, the opposition must accept a fact that the currency is stable, foreign reserves are high, and inflation is low. Eni ya uti ye eyo swafo no anehwe adesua ho nsem so ewo man Ghana mu eye Haruna Idrisu. Yanto akase bone so na yemfia ni fa nkyire mu ewa Asante mantem nkopie mu ewa Asante Akyem North abato empesu so mba hye bedwani eyo niminyamfo Kwame Ohene Frempong ebeto dwandra da ewo man Ghana ma hye bedwa wonom abafo 10 times so mekire Facebook say yam papa oniminyamfo Kwame Ohene Frempong ye ma hye bedwani de ma de hya wonom Asante Akyem North make say wakopie mu ewo Netherlands Amsterdam ema ye wonom airport chese omache no ema semi akwaye yompo manyim na nka ne kire mu se make say aye nsempi na Ohene Kwame Frempong Ghana ne oye mahye bedwani a chese papai owonyuma pi wo manyim na Ghana fo beka yam emfempim yenu ne aduonu ene abato mu ene ko gina ye say okọ ne kontinent kro na wakọ akogina say omonto no so aba na mahye bedwani mfa ma de hia wanom ewo Asante Akyem North abato mpesu asa kane no na wodom mahye bedwani no minyamfo Andy Apia Kubi ena otu na de ze ya make say Ohene Kwame Frempong emprempren oye mahye bedwani adema de hia wanom ewo Asante Akyem abato mpesu asom na nka beto ya kire mu say wo mutusu say oniminyamfo mahye bedwani chese fraka dam bia wo ye no chese ne romance scam en ye mewa mepel wo ho afe mehwe woto ne wanim se de wutie obeya konno nsa nkyenam en ya be for 10 times romance scam wo mu kire ma pepai oye bi en wo chenzo mutusu say sika botene bible 32 million US dollars se sika pepai wa fa for 10 times ya manfo bi fraka dam ni senti wo mo ne hwe mapam etime enkoso na no ena nsantwerefo wonom ne adehya wonom ekwo Asante Akyem North twetwe nkom na ebisa wo mo sen na se mahye bedwani okwa mahye bedwam enkyeye ne to ayehio mote say omo nsa aka no Amsterdam na nsam na aba ne sa no mo se ho sen emebo ne kire mu say yamfa nto Ghana fo anim say empeniti sabe dodo ani esade oso nsakrache wono mahye bedwani adoye fita adoye pa babo kuraka ma adoye nya woda mahye bedwani bo adwuma left right center chese ne modem bo na adoye gya no nyasem kuma enti ne hoye nipa bia hikeke wo mu kire ma papai onya bone bi da wo hwe nanim ne nante na mututu na bra bo papai ye ntimi mfafa kadam susu ne dane senti we di akwaso no eye nipa bi na ne nkwaso ye wo mashinti amanyosem kan ne ne o maduadu mu akwayi mpanifo tutu se momfa ntensa to no so na mungum nanim ase sebe yankopon ye adoma emfimpi menadu no nwotwe ye to aba papai nanim begu ase woni nkonim o mo odi so ade hunu se de tie bia na ase mu aye de nanso yankopon bebem papai wonom ayi no de afia ase o mo de nsem sei edeto ensentwerefo enim said the oil na wukurum ase no nipa tan no nipa tan no pa ampi obedi nipa tan no ba asem abai onto mo bo ase na enwe peye ebi kura be ba na anya ne kure ya mpo yakopɔ anya agogo abosuma tagufo nyina emi wasem ba o ti maka anu basam ya gugu ya yahuda ba ena fe ana wo ba ne kasi ani ya woti ye o manga na de hya wona mo Asante Akyem North abeto mpeso so Asante Bantemo ana mu kyem so ma hye bedwani onunyamfo Kwame Ohene Frempong onye boni bia ne modem bokeke ne ye nipa bia hin ne wono mpeso mugu ne ho fi mu nkyere mu ene ye de asumui ntisika de firi ho ba no mu kyeze papa no onye boni bia ne hu ne ye amanfo hin keke na den wo yenti ane ho ye amanfo hin so mo so ye adoye ne modem bo no wama krum wofo nyina je sei mobro wafo ohu ombo oye adoye pa oboa de oni bi ntina ma krofo ni nyina ani abeje ne ho nti omu ni mi say
So o man nguna ni mu ase e bedu ba bi no ahwe na obi antumi contest ni ntini nguna ni mu ase na wo mususu bibi ni ye nipa o na ko obi bua won so ayetimi etan no se wo gu na ni mu ase sa no mo mususu no basa tena wo ne de bibia ni hu a kire sa enti o mugu so hwehwem be koso hwehwe ni beda de be hu ba bia susan de bodo ho no be fa se ye no kure se sa intense na de mo de ato no so no kure wom ana se no kure nim se ne de empeni se etwe wo se nwro ya yempam ho danta wate ase etwe nwro ye upam ho danta e beka dem untumi nhye wate ase unim danta aha wo kura unim apretwa uni wogize wusa ebia na se ne ye bono no se ye fantini danta meme ye fantini asantini meme ya chim ana msa ye nkrani me ya chim ni me de ne ye ba ko penti ebia se ne obebono no meme doso enya sa na meme ye wa danta ne asante kasa o se wo hu obi o wotwepen etwo enti twe no wo se de ye se na befuwa wanim sa na eso waye batere aha enti ba ne sa ye wo ntade bia ye pam hye wo ntwontwo ase togas bi sa no de pam sa na agya wo sha de atum na kire din unna ma na gya wotu na basakuo mu sa enti se nya nworo sa na pam a wo hye nyeye ebe kenhan no wati ase ijokutu ebe ha dwan enti sempi be wa kire enti we no nya nworo ye pam empam enti ye be kire ye be adom na ya gura mbe pam na gya enye izo bia be fine wati ase yentu akase bono so yentu akase bono so ne enkosoa engine mu ewa santimante ma na manso aboabo so eye chips compound no ewa amanse south mens ninim ewa santimante mu no ende ukọ honom anipa ba akopẹ ana eye ejuma ewo honom na tememfo ewo honom echiemu se kobasa na chesapomudin onwunsam so no entimi nkoso ye emfa emma wo mesan se yetimemfo mo potem honom ebeye eye 5,000 na ndia wo bekọ na se nipa ba akopẹ ana eye ejuma wo honom ha adwen na esan network a eni honi ntina ya aban ejuma ye fo ne posti omokọ honom o nti ase da eni o posti om na mo so asesa no posti om na mo asesa no anya ade o maye o adwen so e omo bekọ honom akọye ejuma na eni otimi kọ honom na eye nipa ba akopẹ wo honom na nipa be ye 20 eye 20 patient na omo wo ayaresabia honom na ono a na ehwe wo meda ba akọ ha adwen na eye di akase boye bo omodin a ekopie mu ewa ayaresabia honom ana ye Prince Bonzi no ana oye OPD officer no aso ana ye clinician esa so eye midwife ewa chip compound hono ma ye ne no etwetwe nkomo ana ochiemu se ejuma ye fo ne post omoba hono ma mo mpese ombeba esa se network ne enye ejuma na esa network ni nkra mpontino ono pra na owo hono oye ejuma no se emergency bi ba na akoye den e de ama na esa se ansa na be ambulance ne kra be bre ansa na wonsa etimi aka wo mntino hu ni se network ni nti ana Jumayefo no empese homo beba ho. Basho me ba ha 2021. 2021 April na mo posti me na me ba ha si. Na me ba ha no your biggest challenge pa network. Network ni die me ka say high aduna na me bo. High pa because especially na your mama ya ofo kra eni ha no. Once ya sounds akwa single na and in case of emergency ni bibi akra na uni obi obetimi and as ya refer akra na se bi obi abaya the emergency abana o refer ni pana se abaya kra na waje ni pana ho na akwa ye ko se bi edu bi banti na mo mpe ambulance ni sa ni mane ni se network ni ti yesra ban se oyi o se sisi an bibi akwa ye online se ni kan wa ja se aha sisi asia refer obi kula na this ye follow up na say the emergency bi aba ya from there that's be an order na say we say bi ya refer ni pana at least we say we follow up no just offer ni pana and ever say do bi aba na ni pana da na so wu a that's be our ambulance we ntimi ni ni pana ha entu ni to be 30 minutes en kwa ye ko network ni network ni eni ya uti ye eye Prince Bonzi ono pe ana eye ejuma ewo manso aboabo so chip compound no ewo amanse south mens ninim ono a eye ejuma se OPD officer ono aso ye clinician or ye midwife so ewo honom na cheso nipa ba ko pe ejuma hodo ewo na ono nko a ana eye na manibo ye nsem troni samofo ibu atene difa santimante mu ebesom ye yanto akase bono so ne yemfe ye ne mfenkyere o Mike Nam ya pia mantemo na ndrada na ye ukuada na eye kotoni ma boso me ne toso dumiensa e wo mfempimi ne do ninsie mu na na matren kodwom wo New Japan na na matren konwa ana afin so ade hye mo honom emadwadifo ekeka bomu
Womane eya wonum mensen no wonum chief municipal chief executive edemaju New Jabin South municipal assembly wa piemantemu onim nyamfo Ransford owusu boache ekwejande aso de bofom say pa aban ebo momosi 24-hour economy idwadata aboa ama bibia kutumi akonkan ede ama eye agata marketa eno no ewo New Jabin South mensenem ewa piemantem dwumadi ampanifo ye ehye eye asoye hwe nkurase ene esom ememoso mekire and it is under Ministry of Local Government omu kirem so mo hwe anemu say we enche bia acha mfinhie mienu ntempe na wonom esidwedata no etimi awiem na madwumadi ne etodwa no na jasa hina de ma New Japan na matren kundwa na natwuma si dan kwa kopiem no kirem say dwumadi obeboa pa mampotem honom adwadi atumi akoso emputo baba so pan bibia atumi akonkan na dwa sabe ye to ye bo ase ya ne kamasa mani pe ebia komu dwan homachen awia na afia na dwede so mu de beboa pa menwuma atumi abusom na kirem say ahemfode modwumadi nyina titiro ne say moboa emampunto abakuradu ahodo amuwom na moma nyina so mputo kese atumi abamum o kirem enne Ghana ahemfone bi o makoye o mo ho hwintedu akire hihyehyɛ menyokuo bi achi na wonu mu bojam anopa ehwe ne anadwo na kirem say ohina sabe wodi amanyotem anasa amanyosem eduadura wanim na wasan ohwene so wanwe krama nya na sabe wonwene wo manfo wo mprempunto dwuma de sabe wadwene wo fom na kirem say sabe ohina wadwene mu abie pa oni da ho de ade anka bade wakoma so ne say wo be prempunto dwuma ede ama wade hye na pas ba kwahye abanyachi na wo prese wo wedi aban we na pam na ekwam na ekrewu akonna ne senti odinsem huna meta nachi saa ne de eyade boni nti ahemfo munyan saa kram na kirem ansem mprempren yanka nkyere Ghana de hye say abanya ben omota nachi pampem ane mo bi obetu bia na yemputo dwuma mota akire abasi sempo ni pafro banso no yade papa mota nachi pampem semputo dwuma ana wono pre ede ama de hye wonom ewo New Jabin South mensenem ewa pie mantemu ode sem say eto ensem twene kontini kofi obo enim ewa pie mantem taisi se dwumadie bi sei ohwa na aba abeto na so boko entaisi ye nyina na ewo kroim ye nyina na ye market yekum ye nyina na yesu se ye benya market fofo ti jame adom se ne waso omampani daepa se omra na 24-hour economy na ebinumo doubt se beye yi ebinumo se enye yi na se ne ofoduafo nyame ya dom na gata ha ye nye bia e nsembo momo nsem sebi ohene ana adwen wo fo e no sorry oye politics oye ohene na ye politics awa adwen wo fo every step party A beko party B beba what the ne say o be say mpunju party ko a oba no odi mpunju e de bra o man enti se o wa ha na o say we MPP ni a eye ye Ghana for we DC ni so a eye ye Ghana for we CPP ni a we Ghana ni nemmom ni hia ne se party na wo mu no se obedi so a empuntu ben e na ode ba ama wo as ordinary Ghanaian no beja ye chirobi ye ntan obi ye no bi enya obi because ye nyina ye Ghana for nemmom ni anenam ho apaso ho asem na ye ka eti se na nyame ya dom ni enya gata market dia ye bo aban na baso DLFM 106.9 ye bo MC so abaso ye bombe ni fua omudi hu tintiman e ma dwumadie ebem ene ne sade hia mo wo New Jabin South mensenem ewa pie mantem mafidi afam bruta omani agi o chese bibia dem ene ya woti ye ono ene wagya sehene etima na watren kodwa won mo New Jabin South mensenem ewa pie mantem ne den ede nana twumasi dankwa ena woteni ni na eno achi no ena municipal chief executive edema New Jabin South mensenem wa pie mantem onimiamfo Ransford owusu boache echiremam sa 24-hour
economy market tempenifosi no ebeboa pa madwadie atumi abunkam so apie mantemu chese nipa pina be ya kwanya atumi ayi adwuma nopa ahomache anadwoda suom sebe beboa na omoso omusikasem etimi akwanka titiriw ne ema ene mebu na omwo eye mensenim okirem sem ene mensenim dodo na wapie mantemu no obia betumi akɔhɔnom akwakoton ade okirem amprempren yɛmfa tu manim tɛ ejana musi ne nya modie ni bia we ye se kutu se bibam market no ombe no local stores store wa upia no waka no watwe but then is na hwirem bam etire din kronfo ntumi mbum ebi na omo yei eno wa chenso mobasan so anya supermarket papa bi mobenya food court baabi ombe ye aduane kama restaurant boho no mkoma dewa wa kodidi boko we once na bia ma ho eno wa chenso ombe sa ya stock bay coastal be wom and as a say your retail area, dear mamma, a jadi form by quite teacher for your mappa, Bibia by a camera, dear mamma. Or the million for runs for the boy teacher him saying, young can't say, complete papa be babe kahum. Mobile sans when you are a sabia clinic, a womb, mobile sans when your pharmacy kama, a post for baby baby at Nakama, Abam Hoba, I can say police post, mobile sans your fire service post, a jato baby and one of my so much near Dumunum. And watching some your women's bank, and about my man and Moody Janum, when you was the Dimuja. Mumpewe, amapakaya matum. completed will boost trading activities and introduce new economic opportunities for businesses, particularly for women and youth in the municipality. For our traders at the Agata market, today is not just groundbreaking, it is a moment of validation and a sign that their patience has not been in vain, your needs have been heard, and that meaningful change has finally arrived. Ladies and gentlemen, the 24-hour economy market model 2 is designed on a 3-acre land and will provide no fewer than 25 district functional facilities. These include lockable shops, open shares and stores, a supermarket, a food court, cold stores, a meat shop, a livestock bay, and an open pavement retail area for all traders. Beyond commerce, the complex will feature a clinic, a pharmacy, a daycare facility, and a women's bank to serve our market women. For safety and security, there will be a dedicated police post and fire post. The facility will further include a warehouse, offices, a waste yard, showers, washrooms, guest rooms, and a restaurant, making this truly integrated and self-sustaining economic hub for the 24-hour washrooms, guest rooms, and a restaurant, making this truly integrated and self-sustaining economic hub for the 24-hour economy. Any awoti ye ono ena ye waban ena musini e demand de shawonom ego new Dwaben South mensenim ewe piementem nidin ede oniminyamfo Ransford Owusu Boache nene na wotie na mane boyi yensem training kontini kofi obo ene difiri apiementem ebesom yen yenyina we sina kenka madwen kire bi mfansom ewo Facebook no so na me wo faase oyibo Boaten de aba na wase e o maya Adjoa eye mate medase nyame nhira eye eno aye na Sandra abeka de aba na wase o maya Adjoa dear news papa o hwe live edi free time free zone wase tasty news papa medase me wo faase ba Sandra abeka yadase pa na Kofi Parliament de aba na wase otie good news edi free DLFM live na otie edi free akona bobikuma apa ehonom no otie ye live edi free Central Region finfi mantemu ena numrei wadwane show ni live Ghana ne ye ba wonchen fie honom bebe yedrei sofa na min sofa ena ma wanyena pakan emu ye ha ye mame akane oman Ghana temofo penin former Chief Justice Sofia Ekufu Ato ni de ne ado nka ho ye mame Sofia Ekufu Kofi me wafasi oyedai enye hizo o chirema mpempen se de ne omakro no bebe Ghana yaduro no fuma gudie na yade ama abrofo ni tu no yenyai na ene yanka se wa Ghana for makosko akwanyete University of Mines and Technology UMAT e waktakwa atete Ghana de hye pie mu nim nyansa ni fuma gudie itu wo mfidi dwuma ne ade am
Enfidi abrofo de tu ejefo magudie kura ne aye de o. E no mo san di tu no mo di so no mo di sika no ko. Enti meye mfa ma abrofo no bio. Sune oboase otako hifan baabi a Ghana yetufo magudie bia ne yanye ma Ghana ni no anya adwuma no. Na sika ne tram ne yenya sese yese se o ma agya pade ma abrofo. Na ye pesa dodo. Asemi Ghana ni awutie me ne ne ya adwen se ne yanka se ntuefo magudie. Na yemfo ya moye ho bra nam. Ahoma ne dem 0534050199 0593406565 Ghana yenye fango na yetu na brofo no omutu wi a ye de ewom ye 10% 90 eya brofo no gutu na omode omodoko na ye yenya bi majo. Hello. Yes, I didn't be akasa fro penny. Black Kwame Dodewa. Me dia be cho ka che. Pa me na mete won ka che me de metuam da bia. Sikapa no da follow akasa. Oh, bia fine. Me yente animre. Aya ka che da go za ba fero che ka che pa. Enti aji wo be fie na be hwe no. Okay. Ayo, me dia asama ba me ka no. Me kwa che wa no. Kana ya pesa de no do. Ade bi o ha Ghana ya ye betu ya yo. Ne ya ma bro fona be ye na ma twi sike ni yina de ko. Beti se ye wo ni pe bi o mo tu me tu wo bra kwa so te se na bro fona tu na sika ba kwa bon che ne de. Se mo tu no bra kwa so na se en se ye de pa de ko abia. Ade ye de ne fa na Ghana for ye tu. Better. Onko ne mode majo. Ya ro winia. Asante Zango majo. Faze me joso. Right, yente wa numre. Dia abe top no zine yente o. Ayo. Me ni ma me ni adwen. E cha sigare be ka o mai mu hankwa de. Na enkwa ma no ne ho no. Me ni ma me adwen chese. Me se ekwan bi o be ye ne ha bibi. Se na ne kwa ni hu pa gwa mna wu twa fom ho ye. Gana fo ya ne kitekita. Machine mu ejire mna we adwuma no. E di se Tikare ka o ha be papa medazi medase majo odi na bia kasa free ya o fa ya nyi kasa fitation champion mle mayente o yo sebeye wa kan o ba sebeye ya bibi fono adibia ya band no ya ma ya ni nko ho nti sia ka si ya di hye ya ya ho ya nsa this one ni ko ho ankasa ayesa 1% no kwa yenya medamasi so medase pa Enye hizo. Omani dem 0534050199 0593406565. Former Chief Justice Tiremu say Omanga na memya wodo yetufu magudi akese ne Ghana fo ya na ye adwuma ho ye bibia. Enti ye ne ya de ne nya se de ma brofo no. Ombu ya kwase asa de ade. Majo. Sabibi. Se akode tema committee 11 me yenti woni opening. Sabibi majo. Mejo so opening. Na sabibi yempanifo na ya menti omase. Moko abruchire asesika akosuade. Na moko suade na mo aba mu mamu a. Na mo sa de abrofu yanka sanka saba. Na mo abeji yesika na sa de kobium. Sho wakwa akosuade wo watu esika wo ho. Aba no na wasa akofa brobro ni na sa aba. Asa aba beji sika na sa wo kuro mo sa kobium. Nyansa bene o. Adenti na yemfa ya de na yem momu ya dwuma no sinzi e boko fo broni aba yanso eduabo ukofo Ghana ni so nko ya okoye ne basa me se ya beboy mate me se me da se sa akode osu betumi abadwuma de ni 0534050199 0593406565 Fuma gudie ne ya ntu ya de ne mpama brofo no nkwa na South Africa fo ne papa ya sumu wo hosa e de ade majo Good evening. Meju so me dofo di na bia kasa free. That is Dodowa. Sister Gladys me ntia numre. Me aga be ti no china ka mi pe o. Oh, yan sha se ya china nkwa. O china nkwa. Oh, okay. And so in bad. But that's baby Sister Gladys and no chirema yankopon ya domo kran campaign for ni sha china na omo mabro for no kom krum no mpesa enti yemfa e valley fan akola na yemfa afrefo dwumadie no ana ko fi say yemfa mienu nka won yemfa nsi ahoma ne dem 0534050199 0593406565 majo me dofo Hello asara da. Oh, auntie Magia wo me na pom di say mama.
Adomani ageyo. Ye da Nyankopon basa ya adom ase yenti o mama. Me de ka me nkono. Nanka sa foreigners na abegu ha won tu fom agudi ese ye nsase. Ese samu adodo de koni nyina ya pam won nyina ma won ko won krum. Yanya Ghana fo no ye betimi aye. Na bro ne bayi. Ena e ha ya adwen. Pese me nkuminya. Ena e ha ye. Yanya nkasa ye kase ye chichire ya manya ye betichira ma na bro so. Enti media menene ya adwen se de menu aba na obekasa. Nkontena nko aye mpam won nyina ma won ko. Ya nkasa ye ni yankwe. Oni nyame nya adwuma. Woni Nyankopon entina ye fa ye very fana kola na ye de sofa ne de asiria fini ya praprechiri na dwumedi aka no aba betoa so e de amount 05340 5019 059340 65 ofrefo twato anyamba ma adwomedofo. Hello daddy. Hey auntie comfort ni pick farm boko de. Picture Adomo. Ya de Nyankopon ase me yentie wa numre. Daddy, ye kan ye eya. But ye ankasa bibine no yasam. Ye de dwuma be yamu. Amamu se munye. Etire na ye dwuma ne bata na ne po de dwuma ne mamu ne magu na ni mu ase. Ebento hye no de mamu no ne a. Na ye nso ye kasa. It is so many mo so mo be ye ni ye nko ade a. Ofa magana ne no anya na sika ne nka ye Ghana ha ya. Amen. Amen. Ne opedi kwa so dem sika enti ye mame former chief justice onene ya adwan frefo ne yesere mo ye dem course na si yentumi mfa bio onene ya adwan ye ne yentu ya de sao ba ya na ya o say Ghana yesi ya discover oil na ya discover na ye de o me 10% de akere nyina abrofo ne dia. Once a Ghana for Langas, I don't know. Someone to me Juma without a brofuno sedin. No, listen, uko yen money companies and mining firms are kesi ni na. Eni pa ye dwuma mkuta de bia kesi akesi nyina ya Ghana for nko a. Infidie ni so pa information about bontin se dodo na ya Ghana for ya de na omde ye dwuma. Nti eba ne se na China for na se o ma be dia. Say takwa go face. Ye friend say South Africa for mo per 20 years extension. 20 years the be na mbetu awie. Ade ade a 20 solid years yemfa ma montu binumbi abrofone bana na mo pa ye ni agro krom ha o omo peska kakrama o ma na o ma dwi ni na hwe ye nya manyasam tu baabi momfa magana ni no ntu ade no ana manka ni yi na fonso ya na ebi nye se mo ka ho bi ebi suba anyo ode koma Ghana ni eno so be ya asem foforo sesen esa ebia na mama mu na ho mama mu na ho mama ne nye o pick contract no momfa magana ni mu nya manyasam firim nipa na capacity obetuma ya adwuma na mfaso a o ma ne benya ne yanya momfa ma ne nye no mfa Ghana kokwa contractor akodo mu yi Ghana kwan kwahia brofo send gina kwan no enya Ghana fo na tetare wo no ho mu yi kwan wo de opa fa wi ni ba kwantem na kwahia nipa mu yi adwuma no almost 95% Ghanaians nkwa amanyo say because ono onim say nipa di contract ya mami abanfoforo ba on fair mami nti no kwan ono so be fa so no so benya so mfa so no wa ye na chese wejai ade na to no musa ha so mema ne mema da hode a bibia be fine o eno ano no ene so nya bad kra kasi ya boni ye de si emusamufo no ye miss mebele ntwene se mu ede ema yen ena champion tailor be mo bo atade ye kopie mu Facebook and YouTube makasi bono winya humfo ni videos ni nyina ebi ehwe yem Mr. Samara kwa DJ Zigibi chinchem kese fremfo ma de sume ye nimre yi akenkanfo ye mienu edi ameje so ya wofa Osi adeyo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin and the bantry bona na otafiri jamene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa. Yes also the international DJ Verbetena say nyom no back to back from Samre kwapem say bibia ba kwa we ye kura akodu animre da so mu de aji abono ndu anse waso de radio no wafa ono kwa ne dia odo kosa eno pe nti shaden so radio ne ye ne dia eti meni Adjoa Sikapa de ye ya praprechiri echire din ye mamu nyina monitia ade hye na me wofa ase Margaret Mensa o se Nyankopon sika onya ye mu da ana obegya yen ye ne ye kro no